lai thangnai kisa sakang ang kisa kongrai manjagoi tabok kisa ang susto nong katabok ba bong apuro kisa week ong mani tabok restaurant pika tabok kaham no thangnai do ti prasarok thangna hne silai ti choba khaiye TMB ekor rogong kha potri potong kha abno karaiba haino tirfrano ya farmani jorawo major agreement kanchan proba devini jorawo haino ya farka angkai thangnai explain je agreement ungmani apo busuk jarati fulfill ungkha tabo politically babe bubagra ni bisingtui tiripakik je agreement ungmani obonola nung lukorokno tamo kok kasar bongba tam sanamo sungsar poila ba chini sovereign land babo Tripura kaisa rajtantro desh sara ha sakaubo chini Tripura ni abo sovereignty mane jago ebong British bai kam khlaina baroni relation batongo onke ha ba u dunia bakrang sa tongmaya ba lai thango tabok je tabok chung u jaga sogai phaimani arabo chung nugo je aw chung minority Tripura sarok chung minority ongoino theka de ongkha tamongkha siai puno chini khlai thai haite chung buchi woi juda lamate chung choba khlai kha democratic bakhlai na tongo aboni ka charo chung silai betoi kha silai no khub hamjak mani baiya chung no bo compel khlai kha apuro je silai no tui chung movement khlai na ni chung apuro government of India bai salai no chung kaisa ekodong kha abo narajoto saimano tini abo kacham haite yung puno the first ever record historical record haite nongkha je Indian constitution Tripura ni bumung kaya ko tini Tripura ni bumung Indian constitution kawoi aboni amendment khai no TNV ni accord onusare je 1/3 of the total assembly seat tinaro aro sujak tai bibinno rehabilitation ni aboro botongko abo apuromni abo thangkha tabok u present jorawo chung je Tripura motha aboni founder cheni Maharaj Pradut Kishore Devarma boni prerona bai bini influence bai bini netritwa bai tabok chung jotono maximum participation no chung nugo ja aw chung tamo chung dorkarong jak mani Tripura sarok tabok buji kha abo tamo abo juda tamo ngoi tongka aro chung khlaitei lai thangnai bisi noi rogo chung খুব তেজিতই আন্দোলন ঠাইতানি ভারত সরকার বিজেপি led government of India bo convince onka aw Tripura sarok no kisa bra ofen onka सरकार chung tongoi brauni tamo rok chung kisa oro brauno ofen khai kha bo India government bo gosebo home minister bono sakha ujedin chung 2 tarik March Jangan ekodong layu apuro bobo saka chung apuro sering tongo Maharaj ulo saka aw tini je tini economic rehabilitation nango tai constitutional safeguard nango tai nini legislative assembly bon nango tai direct fund nango tai population bangrok tini Tripura je tabok space komi mani oboni 6 schedule provision kam krai oro lagung thung bra bobo sawo tai kabang ma aro je tax ole kabang nukjagia bini juda je agenda wo item mo abo ko ani
आं जे नुक माने अब जदि इमप्लिमेन्ट अंख्लाय जोंनि बागै गाहाम न इने आं बुजिगौ एवं जों जुगे जुगे आन्दोलन थाइपायनाय जोंबो कोनो दिन अब बतैरक कोनो मिनिंगलेस दैले जों कोनो जागा जों सम्मत दंमाया मिनिंगफुल ङै न जों बबो आरो जों साइन मारिखा दिनै इलेक्शन फाइगा आरो जों सिमि जों बाजानानैबो कक अंलायो सालायो किन्तु जों सिमि अंख्लाय पाइनाय पाइया जुदा किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बो पार्टी स्टेट गवर्नमेंट बो पार्टी त्रिपुरा मथा बो पार्टी उक्रंथाम कोनो पार्टी नि गतो या बो सरकारी गतो जे सेंट्रल गवर्नमेंट बो रेस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट बो रेस्पॉन्सिबल आरो जों जुदा अंयावै ब्रावबाय जों खलायनो जिनि जे एकदो जुदा जुदा जे एजेंडा दं माने अबनो काम खलाय जदि जों इमप्लिमेंट थाइखांलाय एडीसी वो जे डायरेक्ट फंड पाइनाय वो डायरेक्ट फंडिंग जुदा जुदा तबकसिनि इंस्टीट्यूशन गोबां म फाइनाय यूनिवर्सिटी फाइनाय कॉलेज रक फाइनाय ताई जुदा जुदा प्रोजेक्ट दङ अब तैर पूरा पूरा सुइजाक दंफुन अब जों तबक एक्सपोज खाया अब एक्सपोज खाय अनेक बरक ओवर अंगै कक बांलायनाय आपुरो एसटी नॉन एसटी रक कक बांलायनाय अब तैरक जाते अंयाते जों त्रुक त्रुक जोंनि हामानो कलक खायनो जों अबनो इमप्लिमेंट खायनो बागै तबक डायरेक्ट फंड नि कक बा आरो दङ ताई सीए नि अंखे जे जागा 6 शेड्यूल आरो बोबरा इमप्लिमेंट खायमाया अब बायसा बायनो ओ बिप्लब देव चीफ मिनिस्टर तंफुरो दिल्ली मीटिंग आपुरां साखा the 6 schedule area wo neni CA ongtung je ongtung nung apply खालाममाया अब सामनि दङ के बनि बागै तबो जों बीजेपी IPFT त्रिपुरा मथा तबक जों एलाइन गवर्नमेंट अब जों एलाइन जेहेतु विभिन्न जोंनि एजेंडा रक कार्यकारी खालायनो थांलाय जों अपोज खालामो मांबाय जों आगोगि मायो बंनाय बरं जों फायदि तबक एडमिनिस्ट्रेशन जों सुजुग नावै अब तेरक इमप्लिमेंट खायनो जों अनेक बरक बेकार दङ ओ बेकार रक बाय अब जों नायमाया जोंनि फान करै अब तेरक वानसुगैनो जों बाखानो डेमोक्रेटिक लाइनो सब समय दंमानिबा जों आरो फायै तबक बीजेपी IPFT ताई त्रिपुरा मथाव जों मा फायखा मिया जों कोऑर्डिनेशन आइते जों पहिला मीटिंग न जत पार्टी नि अक्रारक जों किसा किसा कक सालायखा जादे जोंनि कैंडिडेट रक ईस्ट नि कैंडिडेट महारानी कृति देववर्मा सिंह देववर्मा ताई वेस्ट प्राक्तन चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव न जों गोबां खाय भोट दिवै ब्रावनो जों काप्लाय खालायनानै मियारावबो जों सालायखा एवं खाना यांनि नमिनेशन रिजागनाय ताई 28 धलायाव जोंनि ईस्ट कैंडिडेट न जों आरो नमिनेशन रक मा खालायनाय असक जरन तबो आपातत जों आगोग माने ताई इन द मीन टाइम आनि कचाम त्रिपुर सेना खालायनाय रक बराबतिनि 70-80 बছर अंखा आनि लगे सिखला तंपुर त्रिपुर सेना रक ट्रेनिंग रक खालाय जों बीटी रक मा खालायखा बराव फाय फाय मालायो के बरावनो आं जतनो एक सप्ताहनि उनाव कुनु सुबिदा अंखाय कयनाय ताई तिनि TNV रक गोबां माताबो पेंशन रक अंखा रिटायर रक अंखा बाक्सा चाकरि उतंको बाक्सा विभिन्न सामुं रक तांगो बरावनो आं कयनाय बरावबाय आं मालायै गाहाम हामजारक सालायनानैबो आं कयेक दिन उनाव तारिख खायै बरावनि तैनो आं बरावनो कयनाय इनि ताबक जरा पदतो आनि बाखाव चंमानि सारते कैसे हंके तासिंसे एलायंस को सामने गदलाय हमने बाक्सा ते प्रमोद हानि लीडर न बाक्सा साव सकुनो एलायंस या गो बहुत कन्फ्यूजन तंगा बायसा बोले अंडर करेनो अब तो सालाय माने आं खुद ले सालाया आइकुनो जेनि जे बुबाग्रा ब विभिन्न बरक बाय डायलग अंग जों बनो हायनो साका
nini subida te nung dialogue chalok tongdi ebong jodi subida ongkong khlaiba jeng abo ma khlainani bat dongnai bong khlainai ebong khlain bo tongkata bo mone boy kamangma borok chini bisingabo baka soya bo tongo soya puna jeng ekta siddhanto thangai abok tabok ma khlai habnai nangai tongka ebong jeng samung phanangai habia boy de habnai de hamnai abo tabo uzora laika tabok jeng haboi no pal samung tanglai ni ma chengka sir o implement nani je accord tirpaki accord ba je aro demand specific aro mung sijak tongmani preamble ni obon implement khaina ni thang kai TMB je pro accord ndo je implement ngo tabuk o tong halok jorawo o political situation bo maika tiprasaro tong ka bo implement tabuk obo implement ekta committee ongnai aro chini founder promoter founder Moraj Product Manikono aro chairman ongnani jeng chini Silai mani ebong tabuk election pai khongkhlaina buterok jeng achuklai o je text ongmani a text rok naino bobono jeng poila agok rinai abuterok jeng sainai jetu joto point important point ba abo jeng abo identify khlaino one by one implementation no jeng agok nai abote jeng salai jak tong tabuk o tong jorawo additionally hamkrai development tiprasoro kami o lahar krei ti krei sing phrang krei potilbor problem by face ni tongmani obo thinango tiprasoro muthangjakna ni phasing ba kaisa obote rong no tabo election phai ka ba election paiei jeng accord implement khlaithani je fund phainai ADCO obote rok bai no jeng jaga samung khlairi nani ma cheng lai nai